جبرنامه آسون ویژه افدم حمود من و خوش به تماشاوان روزآوا تیوی ام ایرو جساب خلق کنو لپیش بری ونه برای تماشاوان ما ام ایرو لباجار اوینینه باجار هنرمند و هلبسوان و ویژوان گلکی نافدارن ستونا شورش روزآوای کردستان دی باجاری هاتیه دست بکری ام باجار قامشلوک اوینینه دوی باجاری ده بدهان هلبسوان هنرمند ویژوان نویسکار هنه هر ام وکی برنامه آسون ویژه گام و گام به میوان خوره جبر بحثا کرتجیان و خبات ایوان این گله کی به نرخ و گرانبها خدمت ویژه کردی دکرنه یک جوان کسایتین کو نافدار الباجاره قامشلو خدمت که گله کی مزن جبو هلبستا کردی کریه جبو فرهنگا کردی و عربی جی کریه میوان خلق ما ایرو ما مستا اجدر عیسو یا ما مستا بخیر هاتی برنامه ما دار به جوار جبو تماشاوان و بشتی و جبو استگاه وی روزآوا تیوی صعب گلک سپاس مامسا ام گلک سپاس دکن تایرو دم خو وقتان دیه ام به هفر برنامه کی خوش در باس بکنه گلک سپاس به دل جماور و علالت می کردی به برنگ کی گشتی و گلاب صعب گلک سپاس مامسا از خوازم کی بیجم هر ام بچوک بود دناوا تلویزیون ده دناوا خلقه ده درد کود دمان به قامشلو کا اوینه جرته گوتن گلو اوینه چما وکی پاشناف جبو قامشلو هاتیا گوتن اوینه جبر خلقه قامشلو به همه بیکاتی خو مروون هوزانوانینه یعنی اول الدارینه یعنی ده پیک وجیانه ده بهتری تکلیه هفن حسکریه هفن یعنی خود بینن وقت مال باقی و ابناف نمر سعید یوسف ابناف لیکر و سرانه جیگول لسر قامشلو باجاره يعني ايدي مرود قانون بشي سرانه سعيد يوسف دي پر خلقه بود قامشلو کا بله بهتر بلا ابو باشه ما مساجدر دمك مگود جی خدمت تجربه هلبستا کردی و جای کردی گلکی هيا ام جبو تماشاوانی ما بهتر ناز بکم ما مستاجدر کی دست به خبات هلبست و جای کریه به برنگ کی فرمی به 1988 دست بکر بس بریاوی از شاگرد بو از چون دبستان عربی میخوان لآلی گلکی ولو از به آلی ویژه ده از میل دبوم از خوار كيف تجرى هذا كيف مجرى هذا مخدي ولو تشتن ده هسه مده دكله دخوازم اجي بحر خوتيخم وجيا كردي چاندو وجيا كردي اجي بحر خوتيخم اوجي دولمن بده بحسو نسلمه ام هريدار وتخصوي هستي خود دريا هلبست دريا هلبست ده از بين زمان باشه مام ست دوان سال 1988 دست بکر راستیش دما دست بکر سا آستنگی و پرسکریکن پیشبری در کچو بود پرسکریک هبون نتنبون ل ام هستکی جوش از دشوم درباره ویژه دو کلتوری از دشوم من مخاپاش و ندا ومدقو لي شعبيريا متم ديا مدقو دلوفانيا خدي لي بدري هرب دلوفانيا خو اوي قال لك هلبسي مش شوطان شوطان او شوطان لنا مش برتوكا خويا كم غوام تشاكل او هين لجياني بو سدام شواطئ چی بو ماموستا شواطئ لسر مد ترسيا جبر قرتن هبو زندان هبون من بيكرن هبون چون هبو وقرتن هبو قالك سدام هبو لي حس ونستي من بجوش ده هندري مد كليا ومتخص ازوان هسا سر وبلا بني بالسينم وماني بالسوام امیدوارم گودله ملت ان شاء الله باشه ما مصدمات دست بکر تنویسان و دم تا گفت خواندکارجی بود تشانگرد بود او نویس حتی به کردی بود یا به زبان عربی نه ما مستا به کردی می‌نویسم به کردی چما از کردم چما از زبان خود ننویسیم به زبان غیر بنویسیم
زمانه منه جمافه منه اف زمانه خوب آخر راست اف زمان خدا دایمه راست خدا دایمه و دایی هر ملتی. ملتی زمانه وان و زمانه خواه شارزام و سربلندم راست و من قلق دبرا من سري خونه طوان من بو باش. از كردم او راستیجی هستکی پر باشا گریدان زمان بمروان ره آستاویا ولات پاریزی اشفاده خدا بنهم چیه راست. خدا از کرد خلقان راست از آن دنیای راست باشا ما مست ازورجی بیجم ترید نویساندن گلک هلبستانی ما دم بریجی نویساندن bu Kurdî lê elfebeya ku kar danîn çi elfebe bû Latînî bûn yan Erebî bûn دەستپێکی اه بەعربی bi Erebî bûne ji ber qedexe bû fêrbûna قەدەخە ziman و هینبوونا زمان jî bi dizî bû bi dizî bû yani gelek dilovaniya Xwedê lê bi mamoste Mehmûdê Sebrî evîndarê xemgîn çû ber dilovaniya xwe ew wî gelek helbest bi destê xwe ji min dinivîsa bi Kurdî de nivîsa Latînî nizanî îja wî wek şîretekê li min kir got wilo nabe got divê got te çûyî dibistanê te xwendiyê te tîpê Latînî tu zane İngilîzî bi Fransî bî tu zane bis tîpin hene dengdêr wan jî hîn bû û ji xwe kovara bixwîn tê ji ber xwe hîn bibe wala camêr me bi awî kir şîreta wî dijî de bû camêrekî em navî nabê ji jiyanê çend tîp em hî kirin xweste serê me dî erê camêre bi her hawî saetayê xweş em spasiya her kesî dikin êgo bû alîkar li bi mer di alî ziman bûnê de û di alî pêşgerî di alî çapa de sîwan ê hindir û ê ji derve ev aminê hefta yekîtiya nivîskara pêra bû ewan çap kir ez ê ji xwe bêm ez ter mijara berhemên te mam se ez der ji ber ku tu bi her du qonaxa re derbasî û qonaxek te helbesta bi zimanê Kurdî nivîsandiye lê bi elfebeya Erebî ye û qonaxekî jî li derbas biye te bi zimanê Kurdî û elfebeya Kurdî gelo ferqa wî hebû mam se dema ku te bi dest elfebeya Kurdî kir bêtir rehet bû bêtir baştir bû zimanê te ye zimanê mirov ye bêtir ji mirov hesan e ji ber çi bilêvkirin berê te û te guhdar kiriye zimanê xwe herê te nenivîsandiye bes te guhdar kiriye te rê çavê dîbê çiloyê tê bi ser firazî tê binivîsîn û tê xwe tê bîne bi cûreyekî pir bilind tê xwe tê bibîne û em giyan ez bêm wê astê û em xwe dibînin nizm ji ber çi ji bo mirov nelikum mam se ez yani tu dibêjî ku yek bixwaze hezkirin hebe cemî fêrî zimanê Kurdî bibe rehet dikane fêr bibe dikaribe fêr bibe tiştekî got çetinî tune te zehmetî kişand fêrbûnê de rexme ku te tenê destpêkê heta got me tîp naskirin ê dengdêr ê dengdar berê em çûbûn dibistanê ê dengdêr tedî hepî cudayî heye nabera wê û İngilîzî û Fransî heye tîpê dengdêr bes ji vî hawî elhamdülillah fêr bûn baş ma û zehmetî derbas mam se ezer em ji temaşevanê xwe re de çi helbestê wisa ji qamçiloka evînê diyarî temaşevanê me bike wala helbestek me heye ewa vê dawiyê nivîsandiye dawiyê nivîsandiye vê dawiyê nivîsandiye ned pirtûkadeyê evaya li ser اخلاق سر اخلاق و وێژەی و چاندەی و هەر تشتێ دەخویان سنج و ڕەوەشت خودی ڕەفتار و ڕەوەشتە دە ئۆلاندە بە هەv پشتە ڕێباز bi سینجان re nişte êşa zana bêlê mişte çekên bi rêzan jî xişt e sûd wergirtin bênivişte digel rûbaran re tije
دخونا دا دخل مشته لناوا باغان لدشته برپرسیار به هر تشته باران هور بخنا ویره دبارینه لبه وشته دور رونه لتنشته وک هوریا لبهشته لدردور رو فرشته خوش هناسن بسرشته جه ویرانه دشفنسته لالزارن پروین هشته اوران هفگرتی رشی تاری باران بهنا خوشی رشته ام کتن اندیشا بوه بهنا گلان پری گشته باران باری بخاکیره کسکایی دا لهر دشته لاینا یانیا ویجا رسن پر بیولا کر بینشته شف بهرکن به هلبستان چند و کلتور arzu پیشته به ساز و آواز و موزیک شولن درون جانجه کشته لباغین هزارین گلان جیر بزانا سرپرشته جهر تشتیر بو دیار به دستان را منگو وشته تشتک نما به هزران را تشتک نما به هزران را نما لمن برو پشته مام هستیار دویره ده رسپ هفدو دایا رشته بیوان پیوین زیرین هنگوینن دبارینن بخوش وشته لبر کوین شویده دی رازابه بشو نشته دی درچونا دمه درچو دده هستان جیبه خشته بلیراندن جین دابر بو با آوران را هر تشته ما نجبیرک ببیر آنین دل به جگران را دا مشته دساویران دا هر دجین دده دورین به دست خشته دموران دا پیکوه جیان بهاران اوین رشته ده هر وار جیانه ده نجین تفگر مجه ششته جیهان وار اوینداران هبون دا قنجام پرشته انرژیا جروجیره هیزا تاوی هند رشته آبو با جی پرسین لیتی آخو آخین بنفش نشته پرتوک ماجی پرتوک خانان راگهاندن جدل وشته بداخوازی هر به همپا پروک جرنگان را مشته گلک سپاس گلک خوش مامسته مامسته اجدر از شکی بجم یعنی آنها شخوات تقول تشن گلک سدم هبون تخواست به هست خواب بین سر زمات دست بنفسه هلبست کریه تب چوکانی اخوات هلبست حس کرد تو به تایبت هلبستوانی که کرد باندور بود تأثیر آوی سرته هبو حطانی گلک هلبستوان هبون جواک آمده اید هرم آمده اید بربچعب و خیابون ده هلبستوان بون چون بردلوانی آخواه پردلوانی لگیانی وانی پاک و پاکیز له جوان به هشتا هری بلند له یک جی سیدای جگر خویم بود سیدای جگر خویم او گاوا ترمیوی هات جو اروپا آنین ولو
ملت بجوش برنجكي دين بيراده نما مسعوده از طالبهم شاگردهم او مورالك ولو دامه بيتر از بقالي هلبسه وبقالي وجيت برم افيك يا دوا نمر سيداي تيريش فردلوفاني لقياني بيجي وبخوا او نارينا اونري اوي جمر هالبجارت او جي خلاطاوي يعني انا النافي تا اجداد برناب سيداي تيريج اوي ابناب خلاط دامه وخلاطاوي جي برنجي بيروز باهي ورقر تو باش هدو ناس كل ما مستو سيداي تيريج چند جاراس چون جمعيش بو هلبس بي كازي چرنگي دينا جا اوي شروفات کرد گو بقلك رنگاتي داني لسر بخشاني آزاد جي آخوي يعني نقو تي چرنگي دينا ما قو سيدا والله ما هلبستك دانية و كا بخوي مخون جير كيفاوي كبر جيرات وقو نحوجي هينبوني وبريت هلبساق خوش دانية وبردوام بكو بخوين وإيه غيري خوشي بخوين بس هلبس يقول فيش كسي نبيش جبري دزيا هيا بتاع هلبسها جي خلكي ولات وهرتج ما دزي امجي هلبسها بدود دزي امجي هي ببورن افر جارد بيجن يعني هلبسوان ام ناخذ راسي جي مروف شيكي وصادر بكمن افا كردان در مخابن يعني ما مستت يعني تتقارن مرو بيجا ما مستأجر حمو هستن خد هالبسة ده نفسينا هستن كتب هين أزبيم أزنقي أموي آسا أزدخوازم از هين ددم بي يعني صار حيشتي وحيشتاده تدس فكري حطان ها هيجي هين أزبيم جمرد في إجا بلنبونا هالبسة وهسا كي بنرخ ذكي جماور ايجو جهلبسي جي تيدك هي نهر كسي قرايش بينوسي بو البزفان ونهر كسي قرايش ريشي بو سازبند ودنبيجو دا سرعان راستا دبي هر يك ما في وي بدي شو قواسي آساتا بلنبو خو نزم ببين تب سر كفي بيتر ليتا خو بلندي تب كفي تبسر ناك دشو واريده به جالي يعني ويجمرد كان بيجا ما مستا يعني مرسله كسكي ببهل بسمان بهستكي وهبه هستكي نتويجي هذا حتى بقاربه ام هزدك راسيجي ملت ما بقشتيجي قانبن آسا ويجي هل بسي بيش بكبه ليه هل كاس بسبوري اوي تشتي هيا يعني جبور بلعنا يعني باشا ما مستا دما تدس بهالبست كيرو وتا يعني وكا علي كاريج سيداي كيريش خاص انا كي بحث كر انا براني هالبست كنت دنيسيني من دنابا هالبست تاع كم جديد بر اواي كلاسيك جديد هيا از ناموس از كلاسيك داتينن جبر كيفامج هالبست كرنشوتي عليك يا ترازوجي منيفساندي چند هلبس منيفساندنه نپر ویداوی منيفسان از خوبیتر د کفنشوف دبینم کلاسیک دبینم از وید نویسینم یا پایه بلند ترازوی پیویتی کلاسیک لپیویتی بخشان دوراتی هایکو تفده هلبسن لی هر یک آسکوی ما مثلا چما وصاد بيجن كو نيفيسا كلاسيك نكاري هركس يعني هركس نكان بكلاسيك بنفسنا حبكي جيردفي جريداي تنكار سينوري في درك قافيه وموفقن ووقت بوزنه ابانا قش وموضوع بيجوتنه ونافاروكو وداويبونه يعني كيش بقى جريداي يعني ياك دبن كو اگر تا سيد يعني تا
امج ملای جزیری احمد خانی علی حریری اگر تا نخواند به یعنی استاد بیژن ها کی جان به اگر تا نخواند به البس می نه زوز کلاسیک می مرو وارا در نکه چونکه جوان می کلاسیک جوانا ده هات دست بکره والله ابايا نزانم نخواندنه ما ايوان نخواندنه وقت مگو لهر بناو دنگن يعني ما هالبزوانا جي پر نخواندنه بلكي سيداي جگر خوين دلوفانيا خودي ليبه پرتوكي بردسات تنبون مشترقو دمك وان دنيفسان قاچاق على راست بزحمتي كي دخن ليه تشتاقوا ما بهيش بوج سازبندا ودنبيجا ما بهيش بون ما زانيبو بيشد بيجن يه نمر سدايتي ليش اويجي هالبسي ويجي يعني اوجي بداتاني بس برنجكي بشارتي بو ويجي نداخويا في داوي هرتش بو اشكره بشتي في هالكفتنا بو تشي بو واف قيرانا بو تشي بو دولات مد واف هرتش بو اجا ازاد بخيرا باكرواني ايغو خوينا خدان دبر خاكي ودبو جبو باراستنافي ولاتي وجبو باراستنافي ملتي وام جان بيا اسي هرتشتينا بو يبقى اشكره ونما اوترسهيه وهركز بسربسي بيجي تشتي دين الزمان ما مثلا اسباب برسيشتر بك اجباركو او بوستادم تدس بهالبس بنيفيس هالبس بك قالوا دنارينا هذا كساتيكي وكي جاگر خوين او قاس خزمه جبو كردان كر دنارينا هذا كرد لجاگر خوين خوري دركتن يعني تقول از دفشارتنا ويدا جيت حاضر بوي معناه اويا كشك برمزن ماموسا ملتي كرد بفيرنجي لزاني خدن هرن بتا صاغبن للروي زميني پاشگاه کرین پشتی درم برد لووانیا خوا پینوس لوان پرد بن و ایجا هر یک پسنه ویده ده و برهمی ویتی نزمان و لی خودی درد که پندک هیه هلبسک پندک دبی گلک دیجیانا مده بده دسته من چیترین باغ گلت دین سر گورانا yani گوه بدم دجیانا مده گوه بدم پشتی ازمرم ما او باغای او بخشه او گرزه گلا گتبینه لسر گورامه و او کفر ولات و آخوه چیجه بهم بکوه چیجه ورگره آگوت بده دسته ما او گلایا بکیماسی ازی بهم بکر ازی بدم غيري خوب اوجي بهنك ورقه باشا ما ما دم يعني استاد بخشايا خواندن الفيرك جلكي خوش راستجي ان بكار بن خلقا خو نهندرجي بردام بك جيدني جيم بردام كرام بهبره بچن اودايا خو كيشه تني كرم باشا ما مستراسيجي من بريا بخواستم درباس هندر ببن يعني پیکر جاگر خوین هر بحثات جاگر خوین که راسیجی اوجی باشا هگر روجاوی کردستان در جبو نفشینو هروان ناس بکن پیکر که وی رنگی هانه دل چاوا دبینی مثلا رنگی وی باش در کتی لایق جاگر خوین بویا راستی یعنی اوجی کارکی گلکی باش و درست بود گو پشتی گو دچه بر دلوانیا خوشی bir تی کارکی جیش آنازیه و جبو نفشه گوپین ببینن که کدک بر ویجه یا کردی دهاتی کردن وان لهنگا یک جه جگر خونه
حساری. باشە مامۆستا لەبەر پەیکەرە جەگەرخوێنجی وسام سەکینینە یەک جوان هەلبەستی خۆش مەرە تەماشاوانی مەرە بێژی. بله جی شاهنازیه مدانی بنام نیشانا جگرخوین. جگرخوین حساری تبار کر جوی واری کوش دانیه وی واری ما مهدرا تباری د زندانا خورستی جهبونا سرشتی هر ناورستا گشتی جبو ولات نوشتی دارو بره مکردا جدردا ملسردا جسدم مقیدا جبو کار مسیدا دارو بره کردستان جبو وی شریگران دگل آزادی جیان جبو هیزان اجتمان اجدر وین خام و روپل بنویسی درد گل تو جبیر نکه خردل کانی آزادی آدل بخواه هەلبەس سەر ئەڤایە مسەر دلۆڤانیا خودەی لێبێ سەر سەدای جگەرخووی میدانێ زوودە نیویساند بوو ئەڤایە زوو دنیویساندبوو بەس دە حشتێ و حشتادە تەوی مدەست فەرمی مدەست هەربەسێ کرد من سەر چووناوی گاواغ و چوبەر باشە مامۆستا حەتان دیارە مثلا بەرهەمێک و دە نیویساندی بگشتی چەند بەرهەمێتە حەتان هەنە بەرهەمێ مێ بتانەها مە حەفت بەرهەم چاپکردنی دیوان ئەوانە هەلبەستن و پرتووکێک ژی کوتەیبە عەرەبیە ئەو ژی نویساندی هەنێک گۆڕ 19 هەلبەستن عەرەبینە و وەرگەر جی هەیە شێخ تەوفیقی حوسەینی ئەوی وەرگەڕاندی دیوانە منی یەکەم هەنجێ بریە وەرگەڕاندی عەرەبی ئەو ژی هەیە و فەرهەنگێک ژی کوردی عەرەبی مە چێکردی یا حەشتا دیوانامە ئەز تێدە کار دەکەم و بتا نەفسا مە هەبێ لە ژیانێ ئەز کار بکەم هەر تەمەنێتە درێژ بەڕاستیژی پێویستیە جوانکە کورد gelê Kurd bi kesayîtîn wekî te hene mamoste xebatên we hene. Başa mamste ez bê bibêjim te behsa ferhenga Kurdî û Erebî jî kiriye te yek ji wan hinekî berhev kirine gotina wisa. Di îro rewşa zimanê Kurdî em wisa bêjin tu wekî wêjevanekî helbezvanekî di Rojavayê Kurdistanê de çawa dibînî? Bi rastî giyayê astek baş ji ber piştî ev dibîstan vebûn û zanîngeh çêbû û her tişt bû eşkere bêtir millet li pêş ket. Nifşin nû hatine rabûne bêtir tişta li pêş dikin. Berhema dînin li pêş bi rengekî zanistî. Zanistî. Avaya jî cîkî Yani ev xewna gelek hesabû? Belê. Hat bi cî. Pêk hat. Ev jî yek ji xewna bû. Yek ji xewna û xewna serekeyê. Çand wêje bi zanebûnê mirov li pêş dike. Yani pendek seyda heye risekiyê ye divê xwendin nebî kes naçe pêş. Peyda dibin pir derd û êş. Bi xwendinê bi zanebûnê mirov li pêş dikeve. Bi xwendinê xilgiyan heye. Rast zanebûn. Her weke te got Kurd şoreşa Rojava de zimanê xwe fêr bûn û asta zanebûnê jî pêşketiye. Mamsa te berhem gotin heft berhem ew piranî te bi xwe çap kirine yan tu dezgehek yekîtiyek xwe daye ber berî wan mi çap kirin a hefta yekîtiya nivîskara em spasiya wan jî dikin wan jî ji me re çap kirin destê wan xweş li gor wan jî li gor imkaniyatê xwe çêkirin baş û saeta wan xweş. Paşa mamsa ez vê bêjim dema tu helbestekê dinivîsînî yan jî tê pirtûkekê bidawî bikî. Tu kesek heye wisa tê em bibêjin alîkarî jî dixwaze heger diwarê rêzimana Kurdî derbe yan jî tu bixwazî peyvekê biguherînî. Avaya silavê me jêr heye mamoste Erdeşêr Xello. Ew li
پرتوکامنی پێنجا vegeriya lê vegeriya û gol di rêziman dişkesiye ew di zangoyê de xwendibû yani mamosê ziman bû em destxweşiya wî dikin û baş bû te goma anî ziman ji ber mirov divê mirov mafê غیری خو نخوه گو ببا alîkar bû mirov re destxweşî ji bo wî dibin. Çek kesê got alîkariya me dikiriye destxweşiya wan dikin. Her spasî me jî ji bo wan hene rastî jî. Baş mamsa ez zêde naxwazim te ser piya bisekînînim em biçekî rûnin jî ji bo ku tu bêtir bikaribî hin helbesta ew ji bo temaşavanê me bêj ka kerem bike. بله مامۆستا me behsa berhemên te kirin rastî jî min pirtûkê te dîtin gelek xweş hatiye rengê wê qalibê wê niza heger hevkarî min dide ser jî qalib kî ji te re çê dike mamosta ev qalibê wê rengê wê ofîsa teorîcene ew ê çêkir nerînan te bir yan te daxwaz kir ku vî rengê na wî got mûlo çêkiriye tu çilo dibîne me gola mûlo çêkirî saeta te xweş çûbû pêncî heb çêkirbûn xwest bi vî rengî çê ferhenga zêrîn ev jî ferhenga ku bi zimanê Kurdî û erebî te nivîsandiye vaya a taybetê ji bo arşîvê ev ya ji bo te taybet te Kurdî û erebî baş nivîsandiye başa mamsa ev jî helbest te nivîsandiye heft helbest a dîwana heftayê dîwana hefta beriya wê şeş dîwan hene şeş dîwan hene ew heftayê ev ya heftayê Vaya yekîtiya nivîskara ewan çap kir tê dirabûn ewan çap kir. Evîn siya rojgarê. Evîn û siya rojgarê. Çima te ev nav lê? Avaya nav yani wektibê الحب وظل القدر. بعربî tercema yok. Rast baş mamsa. Mamsa ejder tu divir de helbestekî em dixwazin tîsa ji temaşavanê me re te bigota. Belê ez ê ji temaşevana bi rengekî giştî bêjim û taybet ji bo hevjina xwe xanima xwe Slavê me ji bo wê hene. Spas ji bo te û ji bo hemû karmendê Rojava TV û diyarî wê jî sağ olun spas bi rengekî fermî kêfawê pir jêrhatî ji bo wilo ez ê bêjim berê ji nav helbestê te hemî hez kir bes herî zêde ji wê herî ji bil bêtim vê bêj kêfawê jê tê bi nav nîşana zevîndar ji guldaran gula biçîn hin ji baxên lalezaran ji destê pîroz avoşîn av de jotyar gulê baxan min yarê dî divêrê de erê pênahiya çavan ez û yar bi hev re bijîn perwanin li daristanan gul bînokê jîn da evîn qertel birin bi talanan gerok di gera jînê de zê çi bikim ez li zozanan geryarê ji min hûnda be ka ew gulên ji destyaran ji destan bikin diyarî debînin pertewa canan bi ava jînê re av din dam avakin şaristanan bi hev re em necûda bin geşkin vîna dilê jaran ez vîndarê te me yarê ger çar wêrzê li dibîstanan zêkengî wê bi dest bînim di rawane bi dewranan bi hev re pêk ve jiyan kin ne wek şewlên sitemkaran jiyaneke bi pêşdarî nemîna hemû dildaran gelekî spas her hebî mamosta mamsa ez wê bêjim ji ber gotinên helbestê te gelekî rastî jî tewazun û qafile hatine nîvsandin heta niha te tu helbestê xwe dana hunermendekî ye bû istinad gotine dane hunermenda danim hunermenda em karin navê wan jî bînin ziman ji bo camêr tedî mafê
نویسکارا وندایه دجواکه اللي بقشتي دي ورا وندایه هم الجواكي وهم جي اللي جم هنرمندا نابي واناين زمان انه اب هسي فلانه او برهمين قوتني ترى هم صقوت هي جوانا مشان كارن بين ولا جاميرن هنا دحقي مروف رودنين ايجو ما دايوان سلافي مجوان قش هاي بقشتي ومي يك بين زمان يكم هنرمند دليار اوج خلقي روجافاي للسويد جيان دكي سي هلبس دابوني وسليمان عزيز اوجش خلقي في دري قامشلوي محشت هلبس عندي اوجي ده هلبس جي قوتيه وايدن هين تومار نكري كليب ومحمد شريف بافي تحسين برسلافي مجيرة او جيب شوية كي خش دبيجي هلبسك مقوتية واردشير مع موسى اردشير خلو او مع موسى زمان جي لسازيجي دخودا مبيجي وبرتو خوجي شاب كربو او يجي چند هلبسته ما آواز کرنه بشویی که خوش بودیه و سمیر اورکش اوج خکیمی عمودیه خوارزی ماوی آلبر اویجی هلبسته مکوتیه نوری علی اویجی دلبس بخوس المدایه بس دنجی نهاد دنجی نهاد نزانم چاوابو از نزانم المداویجی یعنی وبري سيرو جاجيدة خورتك سلافي مجير هي بابي أحمد أو يجي دريا خرة هلبسك آواز كرد دريا ذكاء اصطناعي ماذا وي بيلاية آسراية ويجي برنجي كي خوش داي خويا و هري داوي عبد الباقي بافي جوان او يجي هلبسك من اواز كر ودور سي هلبساج مداي قرك اوجي باواز بكر من هيفيا باشا ديار تقلك داي ما مستا قلك هنرمندن وما قلك جي سر صفحه خوجي بلاك واستم دبيجم يعني ذكري دبيجم كي جان بيجي برا بيجي تمشكله اللي جمتنا بس قوتنا نقهرن وما في من اخون بي اول بستاف لانا بر وقت مداني بيجم كي دبيجي برا بيجي باشا مامس از ویش خواست برس بجی بکن یعنی دما هنرمندك بخوازه او هلبست انت بگوهرینه بچکی مثلا گوهرتنه کی تیره چی بکه لی نرینا تببه تو ویرنگی هانی بتر چی به مثلا بستوان هنرمندك بیجه ما مثلا جبکو آواز آوی خوشتر به بسترانه ام ویه کی بگوهرینن بله جو عبد سليمان ماموستا هنرمند سليمان عزيز جمرجو جو خسكا ماموستا إما هلبسي ما وك هلبس فاني ما يكم داويا هلبسا خو من أبي خود خسي ده هلبسي ده جو حبكي جبو تدي سراني ناف بكرة تشكي دن تشتربو ويتشتربا وحرنا بيته و بي نيفساندن ما قلت مشكلتني يعني قلت لك تاخذ صناف مشكلتني بس وقت بيجي رايا مخص نينا مرة ببقى باشتركو نبينا مخص وما قلتش فينا يا راستا هيك شتنا باشا ما مسا دنينا تدا وصا كرد وهلبست چه قاسی نیزی هفن دنینا تدا یعنی اوی ددا دیار کردن کو گله کرد بدیرو که ده هر ایش و آزار خواه دری حلبستی آنی سر زمانه.
هنگی ایش و آزار دیتنه ملتی ما بگشتی پرانی آوان هلبسوانن هنجی کی بآلی رومانه و او جوره دن جتوره درن و ویجهیره لی پرانی آوان خوگری دیدن به هلبستی و هلبس بدرن قاطع دانین هلبسا دلیایی تیل درنگی عزبونه جتید نیساندن و یا اوین داری بس ایمه از پر نرینامه دی جواکه ده خودی دو خویا و تم تیگوتن یا اوینی یا اوینی باشه ما تو هلبسته که آن ساجمره بجین راستی هلبسته تا خوشه راستی دخوازن جبو تماشاوانی ما پرانی به هلبسته درباس اول بس بری مگوتو جاره که لی جاره دنجی امید وشانا وجید بیجی کرم که هلبستك نتویه و وەک جواکی و سروشتی و هەر ڕەنگێ ژیانێ تێدا هەیە di sawêran de di xewnên sawêrên hebûna te de di hinasên çargoşiyê evîna te de bilandikên xeman re tê lorandin buhara evînê tenha di dil de hatiye meyandin di ramanê min de bi her hawî vîn çandiye di dil de ne gunehkarê dil evîna te me hey nêrgiza demê di can û dil de herdem roj û şev di ramanê min de ka hila were vîna xwe derav ke bi basikê balandeyan re belav ke ji dara di jînê de dil derman ke sosin tev bişkivîn di vîna te de şalûr ji awazan re amade ne buharê xwereng veda bi çeşman re gul û kulîlkan ji rengan bêhn vedan ew lêvên gurnijîn dirûkê te de geşbîniyê dide paşa roja min heger dem bibe paşguh ji demê re ez her şeydayê dîl evîna te me ka were dil xweşke xemrevîna min kevdanên dirûnên ji dil berbere hinasa vînê ahoya her rojê dildarê te me vîn di projê de hozar ji gulê re coş bi fîgan endêşa te ji ber çava dernaçe evîna dil bi hênkaya sibê re vizviza ba bi çîvçîva çivîkan girdûn lale ger tilê ne xuya be dil hejarim bêzarim di sewdan de evîn xweş e ew evîna bi te re deka were em bi hev re derman kin birîna sala êşa li hejaran geroka bazinê xeman lê derde hozarê gulê bi fîganar mest e bi rengê buharê re xwerengîn e buhara dil geşbîniya vîna min welatê rojê jîn derewanê de hêlîna şalûr û hozanê dilan da em xweşkin bi jiyana sermedî re çîmena buharan bi her demê re rojînê jînê bide welatê min ejderê warê te ne gelek vîndar di xewna de û pir jî bergor bûne bi dengê dewkilê re bi meşkê re tê guhê min wek tipa dilê min jîn vîn nêre dil xumava pênûsê ye bi her hawî çav nerîna te me ey welatê min ey welatê min gelekî spas mamsta rastî jî gelekî xweş bû min xwast em gelekî behsa jiyana te xebatê te bikin lê tema hevalê me dibêjin dema me zêde nemaye herî dawî mamste kar û xebatê ku tu anha
دەمێ پێش دخوازی بکە چییە؟ هەر تشتێک و گرێدایی بە بۆی ژەیە حتا ژمە بێ ئەز کارێ خۆ بەردەوام بکەم تا ئەم بگەم هەر تەمەنێتە درێژ بە بۆ تەنێکی تای داویە مامۆستا ji بۆ تەماشەوان ji بۆ گوتنامە داوی ئەم ji hev hez bikin ئەم یەکرێزیکێ çêkin navêna xwe de di her beşê jiyanê de her yek ji hêla xwe de nivîskar ji hêla xwe de rameyar ji hêla xwe de wek min got hemû pêkhatê jiyanê em hezkirinê navbera xwe çêkin û nakûkiya û eziya û dilreşiya dûrî xwe bikin û jiyan xweş e ge em xweş bikin bi dîna xwe bi dilevîna xwe. gelekî spas mamosta ez dere Eyso gelekî em kêfxweş bûn tu bû mêvanê bername me te bername me ronî kir rastî jî gelekî spas dikin.